Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan unboxing ya, dessert dari Deli Wafa. Unboxing ya, kaos dari Deli Wafa, guys. Wow. Oh, sobat ngarit. Ah, pelan-pelan dibuka, guys. Ya, yes. Ya, sobat ngarit, guys. Dan sobat ngarit, guys. Ada stiker ya, guys. Stiker dari Deli Wafa. Pas ya, guys ya. Seneng ya, guys. Oh, ya, ini jaketnya, guys. Jaket kita buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan. Iya. Oh, guys. Haha. Eli apa, guys? Dan sobat ngarit, guys. Wah, 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 wah. Kayak pas. Ini dan stikernya ini, guys ya. Deli Wafa. Kita coba dulu ya, guys ya. Kita coba dulu mic-nya, aku taruh gitu ya. Pas banget, guys, pas. Wah, guys. Pas banget, guys, pas. Wow. Ya, semoga terima kasih ya. Semoga Mas Yun tambah sukses terus ya, guys ya. Wah, gaya, guys ya. Gaya. Nanti kaosnya aku coba lagi ya, guys, kaosnya, guys.
risetnya aku coba guys. Wah, keren kayak guys. Nah, oke, terima kasih ya. Terima kasih Sobat Ngarit Nusantara. Terima kasih ya Mas Yun. Semoga Mas Yun sudah selalu dan ya beri kelancaran rezekinya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.